Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya Profesor Dr. Haji Warul Walidin AKMA serta segenap keluarga besar dan Sivitas Akademika UIN Araniri Popelma Darussalam Banda Aceh ucapkan selamat Idul Adha 1443 Hijriyah. Minal a'idin wal faidin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Semoga berkah Idul Adha senantiasa menyertai kita semua. Amin ya akramal akramin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.